First of all, the EPAC TV News welcome. हंदक लोकसभा अमदी राज्यसभा अनिमक्ता पास तौखिबग लोइनना इंडिया की प्रेसिडेंट अयाब पीख्रबा वर्क अमेंडमेंट बिल 2025 की मयोक्ता मणिपुर की मफम कयाद मैतै पंगलसिंगना तोंगान तोंगान अकन खोंजंग कया लेप्तन जंगसिनरी खोंजंगसिंग असिगी सरुक अम ओइना बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा मणिपुर की लीडर अस्कर अली की महिमसु मई थाखरे है इरमसिगी मतंगदा इपाक टीवी न्यूज़ ने फंगो पाव अमगी मतुंग इना स्टेट असिदसु वर्क फॉर अमेंडमेंट बिल पास तौखिबगी मयोक्ता मुस्लिम ने खुंदारिब मफम कयादा अकनब खोंजंग कया लेप्तन जंगसिनरी असिगुम तंजा असिदा बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा मणिपुर की प्रेसिडेंट अस्कर अलीना महाकी फेसबुक पेज दा बिल असिबु सौगटपा अमसुंग पार्टीबु सौगटपु वरोल कया थगलखी सोशल मीडिया दा अस्कर अलीना वर्क फॉर अमेंडमेंट बिल अमसुंग बीजेपी बु सौगटपु वरोल सिंग अदुदा पेनत्रब मुस्लिम मियाम होरक्तुना महाकी लिलोंग समरू खोंद लेबा युमदा थुमजिंगी वर्क फॉर अमेंडमेंट बिल असुबु यानिंगदब उलिबा मियामना अस्कर अली की मयुम थुवाइदुना अमांगता थोगनबगी मथक्ता मईसु थदोखी इरांग होरिबा मियामना अथिंगबा पीबना मरम ओइरगा मफम मदुदा मतम सांगना पुलिस अमदी फायर सर्विस की टीम जंक्शन मंगमखिदि हाइरे अस्कर अली की मयुम मई चाकपगी वीडियोसु सोशल मीडिया दा थगलखिबग लोइनना वर्क फॉर बिल सौगलिबा माकी मथक्ता यानिंगदबगु वरोलसिंग कयासु कमेंट फोंदोकनब लेप्त्रे मरक्सिदा वर्क फॉर अमेंडमेंट बिल अमसुंग बीजेपी सौगटपगी वरोल थगलुरबा मतुंग मुस्लिम मियाम इरांग होरकपदगी अस्कर अलीना मियाम दा लाले हाइजबग लोइनना बिल अदु विथड्रॉ तौगदबनी हाइबा वीडियो मेसेज अमसु सोशल मीडिया खुथांग थगलगी हाइ नकल अमरोमदा वर्क फॉर अमेंडमेंट एक्ट 2025 मणिपुर प्रदेश कमिटी कांग्रेस कमिटीना अकन मोंगदा कंडेम तौई हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एमएलए कैसाम मेघाचंद्रना हाइरे महांगना पेज थदरोप चेरोलमगी मतुंगिना एक असी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबद नतना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 2025 खोंगोइनरे मसीना लेबाक असिगी सिटीजन सिंगदा कॉन्स्टिट्यूशन पीबा फंडामेंटल राइट अम ओइरिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खोंगोइनरे एक असिगी मयोक्ता लैरिबसिंगी दमक्ता कांग्रेस पार्टीना खोंफम चेना लेपनी हाइबु वफमजु महांग थदोरखिब चेरोल अदुदि मखाताना हाइरे इंडियन सिटीजन अम ओइना मसागी चही 19 सुरबदी इलेक्टोरल रोल द चंदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा पांथोकलिबा मियामगी म्यूट खनबगी मिखलसिंगदा वोट थातब यारे अदुबु वोटर ओइरिबसिंगना फिदमनिंगाई ओइबो वोटर अममम ओइदबदगी मिखल पांथोरप मतमदा असेंग मियामगी म्यूट खनमंगमदबगी अवाब अमदी मणिपुर चही कयागी ममांगदगी चाउन मयु अदुन लाक्ले मिखल की मतमदा मिरेप ओने चोंथोरलिबा कयाना वोटर ओइरिबसिंगदा सेल पीरगा वोट थादहनबगी चटनबी अम अदुम लेरि लोइनना मिखल की मतमदा मसल पावर मनी पावर अमदी गन कल्चर द युमफम ओइदुना वोट कानबो होटनै हाइबसिसु वोटर ओइरिबसिंगना खंफम थोए मसिना असेंग मियामगी म्यूट खनमंगमदबदगी लेंगाक ससन कांखोंग चेरपा मियामगी म्यूट ओइरिबसिंगना शक्ति पाइख्रब मतुंगदा मसा मसागी ओइजबन मांग थादुना थबक तोरपदगी लेखा ताब मणिपुर अम हाइबदु ओइलकले तसेंगना हाइरबदा ngasi मणिपुर प्रेसिडेंट रूल की लेंगाक ससल अमा पुरखिब असि कनानानो हाइबदु वोटर ओइरिबा मियामना मयिकसेन खंगलिबा असिन मसिगी मरम हाइबबु मणिपुर मियामगी म्यूट ओइरिबा एमएलए सिंगना सेंबा बीजेपी की लेंगाक ससल अमा लेरम्मी अदुबु मपुंग फाब लेंगाक ससल अदु लेना लेना बीजेपी अमदी बीजेपी सौगलिबा अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंगी एमएलए सिंग मरक्ता याम चाउन मोट खेतनरपदगी अफब लेंगाक अमा हाइबदु ओइरक्खिदे मसिना मणिपुर थोलिबा सही अनि मपुंग फरकलब लालसी लोइसिनबा ngamdana मणिपुर मियामबु अवाब इपाक्ता लंगथदुना थंबगा चप मानहलिबन मतमदुगी बीजेपी की लेंगाक लेना लेना मणिपुर से कांखोंग साइरबा मियोइबे हक खोंगाउनरबा मसागी मरमदम फाउबद मनिंग तमन चचब ngamdraba मिहात मिपुल अमदी मिकप मिराव खरतन थल्लब मणिपुर हाइबदु ओइरे ओइरिबा फिबम असिदगी मरिबा कननबगी दमक्ता मंगिल थाना थबक तौगदबा मतमदुगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फमदगी रिजाइन तौखी लोइनन मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमजिंदुना लेंगाक ससनगी थबक पाइसिनगे मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमजिनखिबसी कनानानो हाइरबदी अखोगी मियामगी म्यूट ओइरिबा एमएलए सिंग अदुना सोइबदगी मखोई मसेल अमतोइना पुक्चेल खोजेल तिन्नना कथोपना मांग थादुना लेंगाक ससनगी थबक तौमुनरम तारबदी
मणिपुर प्रेसिडेंट रूल ससलक्लम लोइनना कुकी सिंह मणिपुर थुकाइदुना कुकी लेन सेमना बुलंदारखिब असिसु माइ पाकना लंथेंगना ngamduna tangdu leitaba मणिपुर am oiramgdabani adubu miyamgi mihut oiriba MLA singna lokpham thokpa thodang lobu ngakpagi thodang adu lobu ngamdabadagi मणिपुर प्रेसिडेंट रूल लाखिबनी हाइबसी voter oiriba singna khangpham thoke madunati मणिपुर मियाम वहलिबा असिबगी खयात लंगसिलिबा हाइबदी तुंगी मिरोलगी खुंबुल मुथतना होटनाइबा असि कनानानो हाइबदु मसक मुन्न खंगलबनिना voter oiribasingna mikhalgi matamda afaba pukchel sema kathokpana mang thaduna leibak miyam damakta tawgadaba miyep vote pibagi hainabi suksoi soidin leiba mathau tai madu natrabadi senjaw paiba miyambu lalon porkung khanduna voter leiba miyoising afaba mirepni haiduna vote piduna miyamgi myut oina thagat khiba tarabadi ngasi manipur miyamna thengnaiba awaba asi adumak thengnadun leikigani haibisi voter oiribasingna khanggadabani Housing Manipur President Nulenga Prokiba Asisu, Manipur Kendra Humpuosigi, Mikal Matam the Myang Mute in a portal or Yibsina, board Piduna Kalakiba, MLA Adunani Hive Kampam Toke. Aduna Manipur to Wine Hot not live upon we yet never sing so, Massa Kangleva Paubuda, Mayuk Nabungam Draga, Manipur Myang MLA sing. Loinana, Makoina Langak Sasan Towa Haitabadagi Manipuda. President Rul Sasan Prokibani Haibisi Kanglebanina. Makoigum Balebak Miam Wahanba, Maribak Manipatuaina Hotnariba, upon we yet never must a Kangleba Paubuda, Mayuk Natun Lantina Bungamdaba, Pang the Miang in Huching Haibudu, Tasiana Kanglebanina, Makoigum Emilising Asi, Amuana Matangi Mikalda, Miangi Mute in Tagalak Tanaba, Water Oiribasing Achepa P. Ama, Lofum Toki Haibis Haizati. Nakala Moromda. Manipur Kundaminariba Tongan Tongan Makangup Singi Marakta Wahau Amagi Natraga Amadi Yumpam Oiraga Kangup Amaga Amagagi Marakta Muknaba Hana Sunabagi Watok Lam Toxing Toy and Tokli Basi Yamna Labak Tiban Kanguki Oiba Muknabagi Totoxing Makata and Tohan Danaba Hotnavada Langak Maruin and Miangi Totang Yam Chauna Lay Naga Amsun Kuki Ali Marakta Sahi Mangaram Hena Hana Sunabagi Watok Toki later. Masiki Makatarak but a mighty Emerson cookie and you marked a hand soon the baggy come night of among the sea Saturday. Adu Lamda Masiki Yexalai labors, Jimburu, Tamburu, and you marked a Masin Mana Oibagin Sinabagi Ichel Monkey Blake Tabana. Adu Moknusi Shana Leminab U Pangi. Lamda Masida conked up to some Shilakib illegal Mayen, Jo Kong Kim Yoshina, Makoy Oiba Lamda Masik Yelho Mini Hina claim to Zebagaloina. Lamda Masik upon the Saktam the Singaduna, the Kaibal Semgani Haiduna, Miangi Matakta, Mamang Sahikumja 2023 make it an Ohum de Gilandaduna, Tongan Tongan Balebak Sem, Atamna Miangi Matakta, Landara Kibisahi Animapung Pazilakle. Stelling on what took a sig Waroshin Propungamdri Haibig Maralda, Miangi Lengak Inturaba Matung, President Rule Tamdun Waroshin Pronabuquatna Kiba, Tani Mapung Pazilakadoroban. Central government Watoki, Waroshin Prognaba Mukna, Banakal Aniki Musing Yauna, Wari Sanabagi Torangamasu, Tauduna Way Sanabale Kraban. Hiramasiki Matanga, Nakal Amarum Dana, Manipuri, Apunbagi Saktam Kaibiaro, Haibagi Piriptagi, Confirm Handoklo Haibi Yellow Missing Pirip Labana, Waroshin Propungambani Haibitazete. Logi Wang Madangam Kailan Sanction Lakiba Lament to Henbasuna, Labak Asi Nokboxi, the Aroi Blankai the Labor. Manipuri upon Bagi Saktam to Wainanaba, Landara keeping Matakta Lokapam Topo Tabaxing, Central Government Lokapagi Mahuta, Wari Sanago Waroshin Procani Haibaki Wakalo Asi, Laichil the Ten Kappa, young lay Melin Naibagi Tony Haine Low. Manipur Apik State Am Ojirabasu, Sahisa Kayam Maning Tambaleba or Kibani, Lamda Masiki Miam upon Bagi Saktam the singer keeping Mayok the Liptuna, upon Bagi Saktam Naknabi Hinjanaba Hotnaba Haibisi. Masana Tabani India government Manipur Solution Sama Panipuma Pan Namdo Losin Krabamatum, Atwan Bigi Masago Mirai Bagi Tong Satrakipatagi, Miram the Gisanchil Lakiba Horpum Kangdablamen to Enbakayana, Miangi Matak the Landaduna, Sing the Pungam Kiban. Lamhen Basuna Lebakasi Matak the Landaduna, Manipur upon Bagi Sakan to Wainana Hotnaribasi, Mayokta, Kariumba India government Makedigi, Matam Sang work Lambatarabadi,
खुदक वरोसिन प्रोपंगम इंडिया की लुचिंग मफम लांदारखीब सगोन चटपी मनपुर येलहोमी लेबाक फर्स्ट क्लास सिटीजन लौबगी महुत्ता लोमी उबदगी लमें तुहेंबसिंग मदुगी खुदोंचाब लौदुना सिंगनब ngamlakibani haibida haibina thoklo Union Home Minister लमें तुहेंबसिंग तालिब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड याब ngamlo hairaga karigidamakta matau krano wari sanabagi thawang lakholakibon haibisi Laibak Tuwaina Balandar Kipasing Oinadi, Makogi demand Pangdi Popo Confirm Handoklo Highway Pirep, Lane Wadi Sanabi, Kontang Lokot Liba City, Mapan Tongi Oiba Saklon Amada, Manunglian Ba Amadi, Young Talian Chatanaba Torani Hain Low. Laibak upon Bang Satam Tuwaina Balandar Kipasinga, Wadi Sanaba the Makogi Aning Pamba Monda, Waroshin Prokani Habitarabadi, Kaido with Waroshin Propangam Lui Tazabi. Tasiang Hairabada. Manipur civil society organization asi masing yaman kre haina leirabasu makhoi leibagi tangai patabadi asum hengalakli apikpa mising yamjadabi India gi state am oirabasu atai state singdagi phurup kanu masing hena leiba state aman phurup kanu kayama punna leiminaba asina India gi masakni haina su haina riban asigum state asida thokpa thawdo othoktagi hawraga politician singi lisat sajat amadi Tauthorapa singbu atai India gi state singda thoktriba kayasu aduma thok'i achawa mising yamba state singi politician singna matau tamnagadaba kayasu aduma thok'i asigumba state asida civil society organization kayambaram thorakpasu tangai phadan thoroktabi yadabagum taw haibadi civil society organization sing asina lengak ki leiba mari linaba loisang singna tawpam thokpa thabak taroktaba matamda Civil society organization sing kari damak pangthok thok pathabak sing adu pangthok tribano haibdu wakatuna thidokuna pangthok hanbagi tangai phadabale asigum miyang yaifana pathabak sing asi miyang gi mihun assembly lenga leirabadi miyang gi mihchingna yengsin pam thokpaga loinana miyang nu lenga adu de pangthok pina wakat pasu satnrakni adu bu miyang gi mihching assembly lenga adu leitraba Manipur assembly animated suspension tawraba president rule lakrabana Miang Muna Toguda Sing Tok Krabanina, civil society organization Sing Nasilho Tar'i. The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Seder Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.